Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ti aram taga. Kakatwa! Magpintas sa babae! Manyan! Prusak man tiro pa na! Bastos na! Hindi na ka! Away ka man! Di na chigan! Atawan niyo ti babae! Lugiyo kaya ti matay! Kanya! Kanya! Lusan niya kaya diyan! Natawag na rin ha! Ikatang tapulitin! Ipakitam tilakan! Mabait lang. Di ka pumanaw. Mabait lang! Di man ulatan. Sa anak man lang nakapagyaman kang kon. Sino ka rin dyan? Datorot si Mang Pat. Ma'am Andrea, kadwa kong ti mekaniko. Ma'am, anya tinapasamag dito eh. Apay nga datataw ang idasay. Anya tinapasamag ha? O sino nga taday dyan ang tulungkan ka, ma'am? Diyak nakita tilangan na. Gaputan na kabunete. Tila ang mata na ti agparparang. Kalpasan a pinaltugan na nagiti lalaki. Pimanaw adagos. Pinukawang. Ngam din ako ning kaskaso. Tingatadakdakamatan ni Ma'am Althea ang lalaki. Kat jay matla ang lalaki anang tulong kanya. Idi na minsan arabi. Napauli magkatoro. Ma'am, aday bagakan ka. Sige. Ibagam no anya data. Saan nga taajay lalaki anang tulong kan ka? Kat isumit laang di ng tulong kanya. Idi na minsan arabi. Anya. Pinatay ko dagiti talo a pasurot ni Congressman Marasigan. Idi na minsan arabi. Apay. Anya tinapasama kan ka. Kinamatdakdag iti daduma pa'y akakadwa ti pinatay ko. Kat simrakak itis kanita. Awanan ti paglibasak iti day di agundaway. Idi paltugan dak kumandag iti kabusar. Kalaat nga dalang paltog kadakwada. Manipod iti saan unay nga adayo ti paset ti kabalbalayan. Sinurot ko. No asino dyan ang tulong kanya. Ngam kalaat anagpukaw. Anya. Ma'am Althea. Dat day di at tao. No adda kay ti peligro. Kalat-latan nga parang. Tila ang makunak. No asino man. Dakal ti utang ko ana imbagan hakam kan ko ana. No saan aga po kan ko ana. Ang mga nudakasan tinapasama kanya. Kayo tinagkaituruan ti batan ni Mikel. Tungkal sumang gagapoy ti kapatadan. Nakaululimat. Tinasaya. Nasikak kat kasaritak. Mikel. Pampanunutam ka di ti pamilyam. Matagtakan ka ka din dito'y kabakiran. Tata Catalina. Agtalina edak may lang dito kabakiran. San pa tiyempo? Tapno agpakita iti pamilyak. Nang runa iti inak. Aro, Tiyan mo dag iti tao. Kat nataya kon. Utang ko tibiyag ko kan ka, tata. di mo't panunutan day ta, Mikel. Tinapatan, si bibiyag ka. Saan na nagbalikin ni Congressman Marasigan amang pataykan ka? Tata Catalino. Itidaytiya ka nito. Nakangaga kitiranipak ti palto. Patpatikusak initinuang ko iya karayan. Pagamuan, tanakitak dagiti lalaki ang ibalangkan ka.
iti saan unay nga dayo. Sana ka nagpadpadlaw. Tamang ano siyak matipaltong ganda. Tata, Napagkasi di tinanong at pababa. Naianod ka, isuasidurot ka, katagos ngayon ka, manipod iti karayan. Tata, Pinulsuhan ka, kat ang pitpitik ti pulsom. Nagparayat ka dagiti ang tindag iti na iti akalaw. Nagtitindulong dagiti babaro ang magitaraykan ka, iti asidag a pagagasan. Kat babaan ti kasi ti Diyos. Nayadayo ka, kan patay. nagbit nga glabas ti panawan. Congressman Itan, dayja at General Marasigan. Huwag ka ron. Kat anyo ti planom itang aramiden, Miguel. Inutek idaarip puugan. Kastamatan kini Don Braulio. Ti amuda, ket nabayaga kon anatay. Baro, Awan ti ibati kadakwada si bibiyag. Ti managdakdakas, rumbang laang amadosa. panag ko na. Sanda ka na may lasing dagiti kabusor mo. Kapo, iti langam ita. Tata, Agasan. Manipo di dinala kay Jakarayan. Saan ka na nagpapapukis? Laglampong ka nagatiddugan tibok mo. Sakit imatidug timing mo, baro. talagang ngayong gagarak ti nagpatidog iti buhok. Tapno sandak basta may lasing dagiti kabusor ka. Baro, Tunggal rumarak, baliwak ti langak. No naduma, aglang langak adong rit. No kasapulan mo tang agisutak iti bonete, ati mataklaan ti agparparang. Aramidak, tapno didak mailasin, dagiti kabusor ka. Talaga kadiya saan pa'y anagawit ni Miguel nga anak mo, Amalia? Saan pa'y Marcelina? Sana bale, nairwama ko na saan nga agaw-awid di anak ko. Sa dino nga roten nga, di papapanan na. Diyak ka mo, Marcelina. Malagip ko la ang tinapasabak kan kwa na iti kanlabas. Anya na ita ang managip mo. Di pa nang kamagkan kwa na ni Don Braulio. Saan arumbang ang kabilan ni Don Braulio? Di anak niya. Pag-aasim, di mo balik sanday ta. Awan ti karbangan ni Don Braulio iti anak ko. Anak ko laeng ni Miguel. Pasensya ka, Amalia. Awan ti ammo ni Don Braulio maipapan iti anak ko. Awan, Marcelina. Ma'am, kumusta ni Amalia ijay kundaw? Nasaya at matana. Nakaululi makakanayon. Nalabit apang panunutin na ni Miguel. Kaya't ko kumama at akasarsarita ni Amalia. Ngampa nagkunak, inak kaya't amakita. Pinasaya at Nana Rosalia. Pasyaramat ni Nana Amalia. Tsaka mo, no apayad inak kaya't amakita. Nariknak dayta, itinaudi pa nagkita may ma'am. Padasam na ta akasarita. Awan mo ti rason akagura na ka. Sigay, mapanak ijay kundaw inton madamdama. Total, awan mo ti aramidak ita dito'y mansyon. Wan gayam Nana. Kanayon arumwar ni Ninong Braulio. Sa dino nga tati papapanan na. Tsaka mo, ma'am. Nana, ad ako madamagakan ka. Anya day tama. Pampanawan ka din ni Ninong Braulio ti seled na anakalukat. Nay, apay anadamag mo day tamam alti. At dalaang kayat ko ang makita iti seled na. No ide,
pampanawan na ang nakalukat ti silit na. Ngam ita, saanan? Nana, adda ko makayat ko adoktalan iti silit na. Tunggal rumwar ide ni Don Braulio. Ipadalos na kanyak ti silit na. Isuasaan na nga itrang-trang ka. Tapno nawaya ak asumrag. Anya ti sabali amadmadlaw mo iti silit na, Nana. Kuha. Awan mo't maam ti sabali amadmadlaw ko. Apay. Anya ka di ti kayat mo adoktalan iti silay. Maipanggap iti dokumento dagiti dagana. Anya. Kayat ko ang makita dagiti dokumento ti daga. Kumusta ka, Amalia? Nasaya at matrosan yan. Imbag man, tanakaalatiw ka dito kundo. Kailiw ka ngamin ang makasarsarita. Rosalia, Kaya't ka lang ang makita. Nariknak ngamin itinaudi a panagkita ta. Akaguranak. Ijak ang muno anya talaga ti makagapaw. saan ka akagura, Rosalia? Likliklikak laang ti posible ang mapasamak. Ambukon ti kayat mo asawan, Amalia. Ti ka madanagan. Tapulos nga awan ti makaammo iti palimod mo. Agyam anak lukas ta. Awon gayam. Saan kayo kaday ngaglako itay tinatnatan kin ni Marcelina? Kinapudno na. Nila ang Marcelina tinaglako ita itinatnatang ijatyandaan. Nagsakit nga binti ulok ang nakariing itay agsapa. Iso sa anak ko hanapan ijatyandaan. Kasta kaday. Hawen. Naurno nga anak ngamin iti ado apoy puyat. Manipod saan nga agaw awid dito kondo ni Miguel nga anak ko. Di mo unay pampanunutan ni Miguel. Amok nga gawid tumot lang dayjay. Saan ang maikat iti maysa nga inaakas kanyak? Ti saan nga agpanunod? Nagruna no saan na makita ti anak na nga adda iti unag ti pagtaengan. Amalia, Kailiw kon ti anak ko, Rosalia. Kailiw ko launa yan. Ma'am Althea, napao ti panagsarsarita mi itay kin ni Amalia ijay kundaw. Nasayaat nga rod no kastanan. Kat nilatan Miguel ti sang kadakamat na kanya. Kailiwnan ti anak na. Nana, Maawatak ti marikrik nana. Ang kasanaw no maamuan na anatayan ni Miguel. day tama ti pampanunotag. Diyak ka mo no kasano nga ibagak tinapasamak ka ni Miguel. Diyos ko, daytoy itan ti karikatan nga aramidan. Ti mangibaga iti kinapudlaw. Nana, Ma'am, awan ti palimod asaan amay butakta. Addan tulak tarumswa balikas. Kat maibagakin ni Amalia ti pudpud no. Anapasamak kin ni Miguel. Alpasan Tinalawa Resort dito'y away, ubing. Nawaya kayo iti kayat yung haramiton dito'y. Adonay sagana amakmakan ken arak. Sungagran na kayo ita. Ngam ita lang dayta, ha? Tainton bigat na tlang. Adda na patag pangibaw na kada kayo. Nasayat nga rod, nagkikinawatan tayo. Boss! Naimbaga damag ti baga kada kayo. Anya day tabili. May panggap kada giti agwarwara sa baro at droga dito'y probinsya. Kat? Ni Mayor Carrion gayam ti pagtataudan na, boss. Anya? Namuak na ita ti may sa bodyguard na. Kasta gaya.
Anya daramidan tayo tapos. Kasaritag ni Mayor Carion tamangalang magkankwana. Itiyag din dinamag akaparbaro ang klase ti droga. Boss, Ano? Agraragsa kayo pa lang ita dito'y kar aramid arisoy. Bili. Inton madaan na kiti tiyempo, kasarita ni Mayor Carion. tinawagan na kita ni Don Braulio. Kaya't na. Ti makisarita maipanggap iti negosyo. Aka barbaro a klase ti droga. Ha! Asino nga ta tinakamuan na nga dakanyak ti kabarbaro a droga. Asimang bay dito probinsya. Sabagay, diyak mababalaw. Gapo, tado dagiti impormante na iti lugar. Amo kung ti bagana, apaman na makadanon dito'y balay ko dahi jay adon. Mangalamat kanya kiti droga. Ngem, ila ko kiti nanginakan ko na dagiti ka barbaro a klase ti droga. Waka ka di badaan, Miguel. Wan, Tata Catalino. Kat iti dahi ito agundaway. Siyak matimang kamag kini Don Braulio. Ipariknak matkan kwa natin naramid na kanyang iti kalabas. Pagbayadat iti nangina dahi siya alakay. Agan-anad ka kumakanayon, baro. Ni Apo Diyos, di kumuyong kan ka. Agyaman at Tata Catalino. Sige. Saan ako nagpayagpay? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Payadan, uray manudag iti ka barbaro a klase ti droga nga dakan ka, Mayor. Amo kakabalama bayadan dagiti droga Don Braulio. Ngam triple ti presyo dagiti droga nga itad ko kanaka. Awan ti parigo ti presyo, kunak manan, Mayor. Uray mano, kabala kabayatan. Relax Don Braulio. May paikan ka dagiti droga itamag lang. Ngam sakbay ti amin at dapay napatag nga ibagakan ka. Anya tayo ta, Mayor? Saan kuma namamuan pa'y daytoy ti sa bali at tao. Sika lang ti makaamo asyak ti pagtataudan dagiti ka barbaro a klase ti droga. Mangnamnama ka, Mayor. Agyan! Boss, nagadudag iti ginatang tayo at droga kanin Mayor Carion. Puno na itabili. Naingat pa iti bili na kanya. Adyak ipagbagay ti sapali. Ngayon lang ka no di pagtataudan dagiti droga. Imbaga na ti kasta, boss. Wan. Ngam. Ang damat gaya man-manalay jaya, Mayor. Ti ko na nga ta, kat maulit pa iti panagkatang ko iti droga kan kuana. Anya ti kahit mo asawan, boss? Utek lang ti aramatan, Billy. Nalipatan sa amantan nga da laboratorio para iti droga. Ah, Nalaing dagiti chemist ko. Kampay di, nangalak iti ado a droga kan ni Mayor. Gayam, pamarang lang dayjay, tapno makaalak iti sampel ti droga. Kat ipaaramid ko man kadag iti chemist ko. nasirib ka talaga, boss. Billy, jak sayangan ti triple apayat dagiti ginatang ko at droga. Amok latan nga ipangina ni Mayor Carion dagiti droga na.
Saan na nga mo ipanggap kong aramidan? Boss, sa dino ti pagturungan tayo ta? Iti ka barbaro a hideout. Iti ayam dagiti chemist nga aramid iti droga. Ipakita kada kwada ti ginatang ko a droga. Sige, boss. Hala? Pardagan po nga ro ti panagmanehom. Kaya't kon ti makadano na dagos ijay hideout. Anya nga ibili. Nakita mo ka din dyan ka barbaro at droga. Natural. Tada kami mismo ni Don Braulio tinapan matang ije balay ni Mayor Carrion. Anya nga iti itsura na dyan ka barbaro at droga. Di ka nagdamag pa, Jaime. Si kalatan ti mangkita iti droga no kayat mo. Saanan? Kanapay nga da ka dito hideout. Unak man no da kay tayo di resort. Diyak kaya ti mapandi dyan resort, bili. Kay kayat ko dito eh. Tado ti makan. Laglag ka talaga. Apay manang bagam kanyak ti gasta. Kahit sa anak mo talaglag. Ado ti makmakan ije resort akas lang ditoy. Di mo maawatan, ti kay kosawan, bili. Si Kati napagla na laglag. Anya. Adda dito, iti makmakan na droga. Piso ti kayat ko asawan. Makabil kansan. Apay manay. Ibagam kiti na makmakan dagiti droga. Di mo amo ti sasawam. Amok ti sasawag. Tadasin so humor ko, bili. Umano ka man iti sawat, tamang nukugtaron ka. Mayor, sigurado ka, ada talang ti makampo iti ka barbaro at droga, ngadakan ka? Congressman. Datawag ti makamo. Awanan ti sa balibay. Nasaya at ngarot no kasta, Mayor. Nagtingnayan dagiti tao, tapno i-deliver da dagiti epektos iti kabangibang a probinsya. Kasta ti kayat po ama pasama. May waras dagiti droga kadagiti kabangibang a probinsya. Adumot a kwarta ti agur-uray kada tayo. Nabibiit ti babak nang ta, no kanayo nakastoy, Mayor. Adun dagiti parokyano tayo, kadagiti kabarbaro at droga. Itay nagdalusak iti silid ni Don Braulio. Awan mo't tinakitak a dokumento dagiti daga. Sigurado ka nga na. Un ma'am, nalabit nga da sa balian ang idulinan na kadagiti dokumento. Malagip ko gayam na. Anya day ta, ma'am. Saan ka di nga inaramit ni Ninong Braulio nga opisina di sigod asilad day dito niya Aurora? Un ma'am. Nalabit nga iti ayan dagiti dokumento dagiti dagasap sa bulang. Ti parikot, kanayaw nga nakalaktiri daw ti opisina ni Don Braulio. Kasta ka di nga. Un ma'am, sa bali nga rod ti madmadlaw ko. No iti silid ni Don Braulio, nawaya ak asumrak nga agdalos. Ngam no iti opisina na. Paritan nak asumrak, isulatan ti makakaambong agdaldalos. Nalabit nga rod nga ijay ti pangiduldulinan na. Kadagiti dokumento asap sa bulang. Musta kang diti mansyon, iya. Nasaya at matino. Nasaya at ngat kunam. Naglamis mat ti panakisaritam kanya. Iya? At nakadiguram kanya. Apay kumagurangin ka. Awan mo ti amok ang makagapo. Uray di mo ibaga kanya. Amok nga dakayat mo adamagen. When lumamuhan. Nino. Iti tenor ti saritam. Di nagmapaglipakan. Iha? Kagura nagkadi? Gapoy tinapasama kiti kalabas. Bueno, tinapasama kan ni Miguel? Agsaw ka, Althea.
Iso ka di ti makagapo. No apay ang naglamis dirig na mita kanya. Ninong, Althea. Aging nga kadita. Kat pampanunutan pa'y lang jay napayagan anatay ani Miguel. di mo amo ti sasawam, Ninong. Diyak amo no ay niya ti aramidam. Iti ka na to amamuam ti amin. Anya ti kayat mo asawan, Althea. Ninong, ang mga no di mo mapakawan ti bagim. Numamuam ti kinapod no, may panggap iti kinatao ni Miguel. Anya. Ngamawanan ti serbi pa'y ti amin. Gaputan at tayan. Althea. Dak maawatan dagiti pagpagam kanya. Dakkel ti pakainaikan ni Miguel iti biyag mo. Maburbur tiyana kadagiti pagpagaytay kanyak ni Althea. May panggap iti kinataw ni Miguel. Anya ti pakainaigan kanyak dayjay at tao. Sir, adtuyang timpat-implam akapay. Iti sumratan iti lamiseta iti hapay ko. Oo, sir. Ay, adda ka di pa'y pangibaunam kanyak, sir. Mabalin mo ti pumanaw. Sige nga ron, sir. Rosalia, mabit man laang. Ay, sir, apay. Adda ka di nadakdakamat ken kani Althea. May panggap ken ni Miguel. Ah, Sumbatan na, Rosalia. Nadakamat kanyak ni Althea. Adakal ti pakainaigak ken ni Miguel. Anabayagan na natay. ay, Diyos ka. Anya ngay isumbat ka. Kasarsarita ka, Rosalia. Ay, kwa, sir. Awan ba tinadakdakamat kanyak ni Ma'am Althea? May panggap kin ni Miguel. Idiya ka maut isumbat ko kada kayaw. Anya. Anya ka di pa'y dagitimbagbaga ni Althea kada kayaw, sir. Awanan ti sa palipay at dinakamat na kanyak. No di ti pakainaigan kanyak ni Miguel. Anya ti amo ni Althea iti kinatao. Ken iti kinatao ni Miguel. No apay, anay bagana kanyak ti kasyan. Ma'am Althea, anya ka di itimbagbagang kini Don Braulio iti rabi. Apay ka din niya. Kanya timbaga kanya ka ni Ninong. Di may papaan iti kinatao ni Miguel. Imbagam ka din ti kinapod na. Aputot na ni Miguel. Saan yan? Iso ang nagdamag kan ka ni Ninong. Takayat na amalawagan dagiti na ibaga kanya ka na itirabi. Ma'am, numabalain. Saanan arumbang amaamuan pa'y ni Don Braulio ti amin. Delikado ti biyag ni Amalia. Numaamuan ni Don Braulio nga dagayang putot natin ni Amalia. Nana, Dakkel ariribok ti mapasama. Numaamuan na ti amin. Sigurado nga ipasapol na ni Amalia. Ay, Diyos ko. Sana rin ba ang amaamuan ni Don Braulio? Nga daputot na kin ni Amalia. Rosalia! Rosalia! Ay, umayin, sir! Kartingam ti umasinag ditoy. Ay, apay ka di, sir. Diyak masango at dalusan ti opisina. Isuasikan ti makamong agdalos. Uwan, sir. Napatag ti pag nakita. Ket rabiin tondo sumang petak. Nakalukat ka di ti opisina yaw, sir. Natural Nakalukat na ijay. Naipadalos ko nga ken ka. Sir, Kaya't ko ang nadalos ti opisina, Rosalia.
Dagkaya ti sinsinan adalos. Nawatam, Uon, sir. Naawata. nasaya. Wen gayam, sa dino ti ayan naltay na. Ay, isan pa'y arimrimura iti silid na, sir. Magamukan dito yung mansyon. Mapanakon. Uon, sir. Ma'am, itay pa'y apimanaw ni Don Braulio. Kasta ka dinan. Un, ma'am, damdamagan na kaitay kanya. Ngam imbagak nga da ka pailaang iti silid mo. Saan ngamin ang makaturog iti rabi? Iso analadawa ka nagriin. Ay, un gaya, ma'am. Kung daway munday ing agsukimat iti opisina ni Don Braulio. Nana, Ipadpadalos na kanya. Kinapudno na. Inuray ka pa'y ang makariay. Taduatan asumrag iti opisina na. awan dito dagiti sapsapulak at dokumento. Dito'y laang mati amok nga ayan dagiti papel ni Don Braulio, ma'am. Sana balinan. Masapulan tulak ta dagiti dokumento. Uwan, ma'am. Indulin na siguro ang naimbag. Simpaan tan anaimbag dagiti pagpapel. Saan arumbang ang madanunan na tanininong diti opisina na? Uwan, ma'am. Madlaw nga tanang garaw kadagiti papapel diti opisina. Saan arumpel nga magaraw dagitoy? Nakibiyangan lakit din ni Rosalia dagiti papapel ditoy. Rosalia! Umayin, sir! Kartiyam! Ay, apay ka di, sir. Tinumpanak patan, sir. Nagkulakan ka. Apakipiyangam dagiti papapel dito yung opisina. Ang dalos lang ti imbagakan ka. Saan ka tapakipiyangam dagiti papapel dito yung rabaw ti lamison ko? Taan, sir! Di man kabilang ni Nana Rosalia. Man nakipiyang dito yung bakbakatan. Amok ti pan nakayurnos dagiti papapel dito yung rabaw ti lamison ko. Awan pasol kan kanina na Rosalia. Anya? Siya tinanggaraw ka dagiti papapel itirabaw ti lamisaan mo ninong. Tinulawak lang ang nagdalos. Siya tinangurnos ka dagiti papapel. Salbag kayo! Apay, Nino. Napatid ka dila una yan dagiti papapel itirabaw ti lamisaan mo. Kakabilang pa yan ni Nana Rosalia. Anya? Inurnos ko lang ang dagiti papapel. Awan mo ti sabali nga inaramid ko dita. Tanagdaros kami lang. Apay, Nino. Adda ka di rumbang amabasa mi kadagiti papel nga iduldulin mo? Awan. Iya. Apay nga rod a kinabil mo latan ni Nana Rosalia. Awan ti basol nakan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Rosalia, kumusta ang tirik nga? Nagsakit ti Ropa, iti panang tungtung pa kanyak ni Don Braulio, ma'am. Sana ka nakaturong ka na imbag. Adalakit ti anomalyang araramitan ni Ninong Brown pa. Patsyak nga adala ang iti opisina na dagiti dokumento, asap-sapolak. Agyaman na tadimteng ka na agus, ma'am. Tano saan? Linuguban na kong iti kastaunay. Diyak itulog nga aramitin kan katikas dyan ni Ninong. Basol kumatla ang ti am. Tas siyak tinagsampol iti dokumento. Ma'am, Nana, diyak ngamin malipatan dagiti imbagpagayo kanyak. Abak nang tinagtaod ka pa. Kan inaguman ni Ninong dagiti sanikwam. pundo na ita, ma'am.
Dagiti dokumento ti daga ti kang runaan a makitam. Dakkel ti maitulong dayjay a dokumento. Tapno mabawim ti kinabak ng ti pamilya. Arabi, asaan ka nagawid dito'y balay ko? Sa dinaw, tinapanam. Pinaliiw ko dagiti garaw ti kabusor ko. Sana ka makaalay tinapintas sa gundaway. Tapno makamag ko ni Don Braulio. Paro, Aday naramid ko akalapaw iti pusag ti kabakiran. Para kini Don Braulio. Inton makamag ko dadya alakay. Iti naramid ko akalapaw ti pangipaknyak ken kuana. ano niya? Kastamot lang ti aramidag kini Congressman Marasigan. Ay, paro, mawatak ti kayat mo ang mapasama. Ngam, agan anad ka kuma, ha? Wan tata. Aramidak dayta. Parigatak met ni Don Braulio. Akas iti naramid na kanyak. Bayadan ta iti nangina kini Congressman Marasigan. Dagiti adon abasol da kadagiti tattao. Adi na dahil da tibiyag da. Gapo iti droga. Boss, apay na dito apapapil nga inted mo kanya? Saan na basta papel na kita, Pili? Napapatag ang dokumento na kita. Anya? Pasig nga original na dokumento iti daga. Tay di doon naman. Alam, yan di parabaw mo iti lamisan iti opisina iti Rizal. Sakton ti makamu amang idolin. Sige, boss. Diyak kaya ta makita dagita ni Altea. Naimbagлагit din na naituling ko na imbag dagiti dokumento sakbay ang nagdalos na iti opisina ken ni Rosario iti malang. Alam? Mapanggan iti pangibabaw na ken ka. Sumaruno ako niti opisina kalpasan na makasarita ti gayem. Pili! Anya dyan titkan ka ni Don Braulio papapel. Napapatag a dokumento ti dagaday di Don Ramon. Anya! Saan ka no arumbang nga makita ni Altea dagiti dokumento? Isong padulin na kanya dagiti papapel. Pili! Talagang arodagam rod ni Don Braulio. Uy, tagiwat mo, Eme. Ang mga numanghag na kanipos. Kasano kumamangag na? Nagadayo ti ayat ni boss sa makisarasarita iti lalaki iti higit ti swimming pool. Uray, pay. Tanangam ti panagsasaw. Delikado ka kani Don Braulio. Numanghag na dagiti bagbagan. Saan ka de? Ako kwapay, day di Don Ramon to'y daga. Ang nakadapatan, tinalawa resort. Wen, nalawag ako pa di Don Ramon daytoy adaga. Ah! Asawag na rodan, di mo siksi. Pili! Anya? Baknang gayam ni Mamaltea. Adu, ti isa ni Kwada. Siyaktong ti are. Umaasawak ni Mamaltea. Amom ka diti sasawa, Eme. Dengdenggem ka di dagiti bagbagan. Ah! Saan nga mo ni Altea kimapaspasama? Tila nga muna. Katbak lang ni Don Braulio. Nga iso ti akin po ko ikansya. Anya! Sa may saan nga mo ni Altea na ipatakder dito itinalawa resort. Kanda diti dumapay nga inaguman ni Don Braulio. Asan ni Kwada di Don Ramon nga ama ni Altea. Oy, Jaime. Noon nakasangon ni Don Braulio, tanangin ti panagsasaw. Saan na kaya't ang mga pagsaritaan ti maipanggap ka dagiti inaguman na asan kwa. Ah! Awan nga rod, ti sense of humor ni Don Braulio. At dayta ka manan. Awan ti pakainaigan dayta nga expression mo. Sika ti awan ti sense of humor na. Idon Agosto ti kadwa ni Mr. Chan ang nakatakda iti sango ti nangato apasdan. Dito'y sentro ti iling. Agdinamag dagita kadwa ni Don Braulio. Nang runa iti dayja at Don Agosto. Dayjay. Nagluga na ni ti kotsa nakaparada ni Don Agosto.
Pagandarak ba't tinabulot ko ang motorsiklo? Kat surutek ti kotse nagluganan ni Don Agosto. Adayon na iti lugar. Sa dino nga ti papanantay ta at Don Agosto. Imbaglaki din ta nasingpet di ka na kan ni Tata Catalino. Ngagnanay iti kapatadan. Iso tinang ipabulot kanyang iti motorsiklo na. Nagsikudan iti makanawan. Surutek latay da. Agpatingga aklangan ditoy. Nangato ag-gate ti simrakan ti kotse nagluganan ni Don Agosto. Asidergan iti baypay da ito a lugar. Nalabit. Balay ni Don Agosto da ita. Nakita na ti lalaking agbambantay iti gate. Hoy! Kanya tararamidam dita, ha? Ay, pumanawa ka dangos ditoy. Pagandara kon ti motorsikla. Wen! Mapanak di tayo tamat lang. Bye! Bile, kanya nga itimbagakan ka ni Carmelo. Adda ka nung nakamotorsiklong agpalpaliw iti daan hideout nga ayan ni Don Agosto. Ah, Sumurot ka kanya, Heme. Mapanta iti daan hideout. Bilinak ana imbag dagiti kakadwa tayo ejay. Dirong bang agliway da? Amangan no kabusor kinakita ni Carmelo ang nagpaliw. Na kayo! Bantayan nyo na imbag ti gate nga turong dito hideout. Amangan no adamang palpaliw kada tayo kabusor. Bantayan nyo na imbag ni Don Agosto dito hideout, ha? Nawatan nyo? Nawatan mo! Nawatan bibili! Ayos! Nasayat no kasta. Ala, agsubli kami kini Jaime J. Resort. Makamu kayon dito'y daan na hideout, kakadwa. Bumanda si Utan iti kalsada. Mapit lang, Nana. Nagadupay taglapas alugan. Kinasayat, kumpet kayo kanya. Sige, Toro. Agyaman. Agyaman tinday dya kotse. Amo na pagpanlasiwan. Ngam nagpartak ti panagpataray tinagmaneho. Diyos ke. Nawayan ti kalsada, Nana. Ala, bumanla si Utan. Boss, apay na yung pasarbeng mo ada gusti kotse? Agwelta ka, Billy. Kartingam! Apay, boss. Basta surutan ti magbagakan ka. Ibagagtulatan ken ka to isalding mo man ti kotse. At dalang kita ang katao. Ariglado, boss. Mabayag pa'y ti pila. Kumatang tayo ti agasyo at para high blood. Ano sa dalatan? Toro. At akwartak dito, hinanaman niya. Kumatang tamad tan iti. Oh, apay, Toro. Anya tikit kita, Diya'y nagsardang ako dyan dito'y batok di parmasya. May ilasing ko. What? Dahita ako dyan di limabas itay anak busina kadata. Kat, apay ko nga. Mas awak lang. Apay anak subli dahita ako dyan. Kat saan mat adumsag tinakalugan. Saan ang makita ti tao iti unag? Kapot at tinten ti sarnina. Asino tikit kita yung bita parmasya? Oh, sa naklaki ti ngagbitot. Ni Amalia tinakatakdar iti sango ti parmasya. Billy, dito'y kalayo ti kotse. Paliiwag ti pagturungan ni Amalia. Jay ka di bakit akadwa jay lakyan tidakda kamaten, boss? Wan, Boss, mailasin ko jay lakyan akadwa ti bagbalamabakan. anya, Gayam ni Miguel day talakyan. sigurado kay ti bagbagam, Billy. Well, boss. Nakita ko day talakyan ni jay restaurant niya kaya. Kadwa na pa iti ni Miguel a driver. Saan na mabalin da ito'y? Apay ka di, boss.
Anyalaw na iti pakasaknan nyo, di dahi tabakit. Pagandara mo ti kotse, Billy. Pumanaw tan ditoy. Uwan, boss. Sir, api nga inayaban na. Agtugaw kay ti San Juan na Rosalia. Uwan, sir. Napatag ti bagakan ka. Kat sumbatan na ka na impag. Don Braulio. Anya nga main, ibagam kanyak. May panggap ken ni Amalia. Anya. Nakita ni Amalia iti sentro ti Ili. Kadwa na tilakyan agayem ni Miguel. Diyos ko, nakita na ni Amalia. Rosalia, saan ka di? Anasingir nagayem mo ni Amalia. Uwan, sir. Anya ti pagay na igan ni Miguel ken ni Amalia. Diyos ko, tulungan na. Tiyak amo ti isumbat ko. Sumbatan na, Rosalia! Anak ni Amalia ni Miguel, sir! Anya? Hindi tati agpaisaw, sir. Anak ni Amalia ni Miguel. Agsasaw ka kaditi no? Uwan, sir. Diyak kaya ti agulbaod. Nukas na nga ron. Ipasapol ko ni Amalia kadagiti boyot ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ma'am Althea! Ma'am! Ay, nasaya at nasaan ka pa'y arimwar. Ay, napatagdi bagakan ka. Ay, ay, naamuanan ni Don Braulio nga anak ni Amalia ni Miguel. Ma'am, ipaspasapulon ni Don Braulio ni Amalia kadagiti buyot na. Kasano ang naamuan ni Ninong ti amin? Ijak matan na pupuutan nga imbagakan ko na. Nakigtutak namin itay nagdamag, ma'am. Rumarag ilamat lang. Mapanak iti kondo. Naskan ang mabagaak ni Nana Amalia. Talpasa kon ang naglama. Agrubatak mo't ka na mapan ijatsyandaan. Kababain mo't kan ni Marcelina, numaladawa ka mapan aglako. Nana Amalia, lukapan kumaada ko dito. Ah, limot Althea, tagtok-tok-tok. Nana? Lukatak adagos tiri daw. Nana, nasaya ata nasangpatan kayo pa iti kondo. Oh, apay ka di balasang ko. Tinasaya at sumrag ka pa'y. Sige, sumrag ka. Taanak ang mabutang asumango ka di Don Braulio. Nana Amalia, Nukas pangarigan tamamuan na ti kinapunyo. Awan mo't laang ti maramidan na. Ngam ti laang pagbutbut nga kita. Ti posible ang mapasamak iti nagbaetan da nga agama. Nana Amalia, Agyaman ak iti panang pakdaan mo kanyak, balasang ko. Awanan ti maramidan ni Don Braulio. Tanaladawan ti amin. Ay, sir, di mo ipaturong kanyak ti paltugmaw. Ay, di na ko mapatayon. Jackpot sen yawan ti ambom. Itiganta ni Amalia dito'y ili tayo, Rosalia. Ita, ibagam kanyak ti agpaiso. Talaga ajak amaw ti pagdanaudan ni Amalia, sir. Sigurado ka? Imbagak matan ka na kayo. Tiyak tupay amaw nga dagayam dito'y ili tayo ni Amalia. Nasingit agayem mo ni Amalia. Imposible at di nakasarong karanday jay.
Rosalia? Rogyamon tiyagsaw. Sir, Ibagamon kanyak ti pagnanay dan ni Amalia! Ti sumarano ang palangay po. Kat iti mismo niya ulo, Rosalia. Agsaugan. sir, ang nanawid ni Amalia, ijay kundo ni Ma'am Althea. Anya. Apay nga nanayot ni Amalia iti kondoyonin mo, Althea. Kaya't ko tulungan ka, pwede pa nakauram ti balayda. Nagtarakan ang gayam iti ulag. Basta ninong! Pangasim! Nadyak pinagpudno ni Rosalia. Diyakon maamuan ti amin, Althea. Abay ka di akaya tiyo sa pulan ni Nana Amalia. Anya ti makagapo. Uray ilaw-lawag ko kan ka ti amin. Saan mo matlang amawatan? Ay so di ka nagdamag pa'y. Saanin ang masapol nga ilawlawag mo pa'y kanya tiyam? Amo kung tinaramid mo kan kuana. Idi mangmanggad pa'y la dito yung mansyon. Anya? Rinamos mo ni Nana Amalia! Asino ti nakaamuam iti dayta? Saanin ang napatigno asino tinakamwak iti dayta? Tilaang maibagak. Satanas ka! Ma'am, pagkawanan na. Pinaturungan na kita iti paltog. Isa nagputungak. Nani, awan ti rumba nga iti gawam iti pamakawan. Nas ka na makadanon ta adagos iti kondong ayan ni Nana Amalia. Ay, Diyos ko, tulungan na kamay. Ang mga noanya ti aramiden ni Don Braulio kin ni Amalia. Ibarpat ako pa iti panagmanehok, Nana. Ang mga numaon na anda tadag iti puyot ni Ninong Braulio. Himbaglakit din, tasim mangputak adagos iti kondo. Tanusan, naanad akan dagiti buyot ni Don Braulio, Nana Amalia. Talaga a demonyo day jay adon. Demonyo. Iti dayta nagbudangan ti kalsada ti pagnaantanan. Iti kasta, darasta ang makapanaw iti dayto a lugar. Nakitak namin dagiti kotse ang nagsardong iti saan unay nga adayo iti kondo. Iso ang nagapuraak ang nagawin. Mabait lang, Nana. Apay, Turo. Diyos ke! Adapay kakadwada iti saan unay nga dayo. Nibili tinakatakdar iti abay ti kotse. Anya. Kita datang Nana Amalia. Karatingan tati pumanaw dito eh. Naamuan ni Don Braulio nga anak ko ni Miguel. Isong paspasapol nak, Turo. Kastagayang, Nana. Ala, agtalinawid ka lang dito'y nangilang mga kan ka. Natalgad ka dito eh. Nakasaganan ti paltog ko. Iti ka nito nga daw masidag ka data. Paltugak adagos. Pangaasim, Turo. Di kan lumaban ka na kwada. May sagmak kalaang. Aging ga si bibiyagak, Nana Amalia. Nakasagana ak alumaban. Saan arumbang amaala da kadagiti buyot ni Don Braulio? Dayjay ti maysa. Agturong dito ay ta. Paltugak adagos. Ay! Nana! Hindi ka kumagutang! Sakti makamu kadakwada! Umap ka na! Paltugan na bang dagita walang buwing! Hindi ka ba't pili? Kapag tanog ka! Ano ka talaga, Amy? Kasano no napaltugam di bakit? Pilin ni Don Braulio nga alaan tayo asi bibiyag ni Bakit Amalia. Nakita mo ba't pili? Pinatay na dyan lakyan, timay sa kadagiti kakadwa tayo. Huray pa'y! Tinapatag. Si bibiyag ang maala tayo ni Bakit Amalia. Kanya rin taramitan tayo itapili. Diyan lang lakyan ti punteriya nyo. Namawayan nyo dahil lakyan.
Paltugan nyo, Dagos! Nawatan nyo! Bili! Bili! Nana Rosalia, awanin da na Amalia Cantoro diti kontong. Ay, Diyos ka, ang mga nuna-unaan data diti dagiti buyot ni Don Braulio. Rumar na matlaan. Sa pulang tanong sa dino ti ayan da na Amalia. Lumabanak aging gay ti kabalak na naman niya. Ngam basitan ti balang toro. Ang mga numakam magdatandag iti pasurot ni Don Braulio. Saan ta basta makalibas, nana? Nagadudag iti kabusor iti aglawlaw. Diyos ko. Dagiti daduma. Addada iti makanawan apaset ti dalan. Dagiti matdaduma. Addada lang iti masungad. Toro, siyaklaan ti kasapulan na kita at tao. Aglibas kan, tamabati ako nito eh. Anya? Saan na? Saan ang mabalin? Di kay mabalin a panawan. Diyak kaya't amay sagmak ka. Isong aglibas kan. No sumurotak ka na buyot ni Don Braulio. Nawayakan, Toro. Saan kan alumaban ka na kwada? Ngam nana, ang mga noan niya tiramidan kan ni Don Braulio. Nakasaga na akong itianyaman karamidan na kanya. Sakti puntirya ang dagiti awanan bain. Huston, agpakita akong kadakwada. Saan nana? Di kaya papaputok! Panasiyo! Anya ka din aramidam nana Amalia. Saan ka sumurot kadakwada? No jak aramidan daytoy, may sagmakalaag. Makaamuditan, no anya ti aramidan kanyak ni Don Braulio. Anya? Pili! Anya nga iti ramidon tayo iti bagay. Siyempre, idatag tayo ka ni Don Braulio. Sige, iparpartak mo ti panagmanehom, Jaime. Nagpartak lang araw din ti panagmaneho. Anya pa yung ti kayat mo. Di ka nagsaupay. Bili! Ti baka ta mismo, ti simurot ka na tayo. Pinarigat pa ilada dyan, lakyan ti sitwasyon ni tay. Talaga patayin tayo tilakyan no lumaban. Agasan. Tayin niya dayo na ni bakit Amalia ka na tayo. Panggap na nga ilibas. Ti pagsidawa. Kasanoan na amon da dyan lakyan. Ti ipapantayo ijay konto ni Altea. Manal. Siyempre, amangan mo nakita na tayo iti aglawlaw. Anya pa'y kuma? Una niya. Ay, apayajak na lagip da ita, Bili. Just kay ka. Kasano kumama, lagip mo kat awan mo't panunot mo? Ha? Bad trip. Anya ti pakabatripam laglak. Ha? Ipagamkit din niya, wan panunod ko. Diyak kaya ti panagsasaw kanyak, Bili. Anya? Inaklaan mawatan mo. Iso nga bagbaga makasta. Ngawan ti panunod ko. Talakan ta silig tayo ni ti mansyon. Sigurado nga agurpura yan kada tayo ni Don Braulio. Hintun kuan. Tung parag to pa'y tigit ti mansyon. At nagpapada tayo na matay. Arami din ma. Sigurado lang nga matay tayo amin. Tanto saan? Dakas ka ni Don Braulio. Ha? Talaga akawaw ti panunot mo. Malangkyaw ni Amalia iti saras ti panisyon. Saan na makatal na ti ulo na amangkit kita kadag iti banag nga dati ti unay? Napintas latta na ita babae. Madlaw abong maketen. Ngem napagtalinaid na latta ti kinapintas na. Asit gakon. Kumusta ka, Amalia? Don Braulio. Pasensya ka nung pinasukon ka kadag iti buyot ko. At dalang napatag nga ipagakan ka. Ibagamon. Tapo manawak matla adagos dito'y impyerno apag nanaedang. Anya? Impyerno? Kunam dito'y mansyon ko? Juan, gaputa nagbara dito'y mansyon mo. Ad-ad dapay abimara idi masidag ni Satanas.
Anya. Asino tinagdakamatem as Satanas, Amalia? Asino pa'y kuma? Nudisi ka! Saan lang atong pati maramanam kanyag? Nulit ang pa'y timbagang. Sa anak, amabutang iti kayat mo nga aramidan. Nakasaganak, amatay. Don Braulio, dakkel ti basol mo kanyak. Iti ka ano man, pulos at di ka mapakawan. Amalia, may salang ti amo ang nagbasulak. Tilang panang rames ko ken ka. Ayop ka. Ayop ka, Don Braulio. Amalia, may sasaludson, may samit asumbat. Siya kadi, ti ama ni Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasunod, di panggap na aramidan kini Altea, Bili. Saan tapay ang makala tinapinta sa gundaway? Tapno maikutan ta ni Altea. Magagaran ako na mga ramid kini Altea iti day tabanag, Bili. Ay, nagpintas ko naman na babae. Wow, sikse! Apay nga, Bili. Kas ka lang nakakita iti alalya. Di makalmat na kita matam. Ni Altea. Nasiputak nga dahil karga na abag iti kotse na. Ay kunakon kahit plan-planon na di pumanaw. Uray niya tiraramidin da. Saan damot lang nga makapanaw dito mansyon? Aging nga data mang bambantay kadakwada. Pulos asan da mailibas ni bakit Amalia. Rumor kami kadina na Rosalia Billy. Lukatan niyo kumati gate. Sana mabalin. Apay kumasaan ang mabalin? Siyak ti masurot. Lukatan niyo ti gate. Sana si Katiamo. Ni Don Braulio ti boss ko. Pasensya kan. Gapo tadyak maipay ti kayat mo, Altea. Anya? Naingat ti bilin ni Don Braulio adi kay rumrumar. Samay sa. Nasiputak ti panangikabil mo iti dakil abag iti unag ti kotsem. Kanamok ti panggap yung aramidan. Kaya't yung ilibas ni Bagat Amalia. Anya? Sige. Nagsubli ka niti unag ti mansyon. Jackpot gan, tikid daw mo. Ay, Diyos ko. Anya ti aramidan tayo, ma'am. Nakadlaw samot ni Don Braulio, iti panggap tayo nga aramidan. Diyak ka mo no apay ang nakadlaw da iti panggap tayo. Altea, nadakamat mo itay, nagpatulong kayo iti pulis. Tapno laang mailibas da. Wala na. Agad, adda ka di may apulis ditoy. Awan. May salaang ti kayat asaon day ta Altea. Ado, ti koneksyon ni Don Braulio nga opisyal iti pulisya. Ganda dumapay. Nalabit nga da nang ipulong ka ni Don Braulio iti panggap tayo ang mapasamak. Wan nga paiso, ma'am. Nalabit akasta. Nabilag ni Don Braulio, Altea. Kudno ang nakaluganak iti kotse itayon. Sana makita ti tao iti unag ti kotse. Gaputa tinted. Hanggang amulatan dagiti buyot ni Don Braulio nga addaak iti unag ti kotse. Oray ibagam arumar kayo laeng kan ni Rosalia. Nana. No lagi pa ang tinapaspas amak idi, kanita. Narigat ti basta makalibas latan iti daytoy amansyon. Amalia. Amom dayta Rosalia. Amom bet no anya ti kabailan nga aramidan ni Don Braulio. Amalia. Aguray tayo lang itinapintas at tiyempo. Tapno makalibas tayo.
Aguray tayo itinapintas agundawa. Bilibak iti kapanunutan ni Nana Amalia. Kasmatlaan ka ni Miguel. Nasimbang ti panunod da. Maipanggap iti kakastoy apasamak. Natanang ti panakisarita na itay. Ma'am Althea, Nana Rosalia, ayan ni Nana Amalia. napaan ka dagiti lugar. Wenno pasad dito'y mansyon Apulos adi na malipatan. Anya, Nagagat ababaunan ni Amalia idi dito'y mansyon. Ado dagiti banag anapanawan na idi. Sakbay apimanaw anaming pinsan. surutak ni Nana Amalia. Kayat ko akasarsarita. Na makadano na kadano sila kalabaw ko. Napatagti pa ka kan ni Miguel. May panggap iti inana. Naamwak iti kabagya ka pulis. Di naramid dayday at Braulio. Nay, asidigak mo't kaya man. Dayday ni Miguel. Di so tinakatugaw iti agdan ti kalabaw. Agyaman nakikita itaan na ibagan. Tata Catalino. Anya ti planom itangaramidan. Miguel. Inton rabi imatlaan. Raot at ti mansyon ni Don Braulio. Apay nga dati na kijay. Anya ti plano nga aramidan ni Don Braulio. Awan ti basol ti inakkan ko na. Miguel. Nakasagana ka kadinag parang kadakwada. No iso ti kidkid dawan ti panawan. Agparang akon kadakwada. Ripuug itan dagiti kabuson. Congressman, ibagakon kan ka nga ado ti mapastrek a kwarta. Babaan ka dagiti baro a droga. Juan Mayor, magatang ko ti amin na kayat ko. Gapoy ti da ito'y negosyo. Kumusta ti panagideliveryo iti droga kadagiti naduma-duma a probinsya, Congressman? Adu, dagiti nagbalin a parokyano tayo, Mayor. Kinapudno na, dagiti sigod a parokyano ni Don Braulio. Ket nagbalinen, asuki tayo. Masayat no kasta, Congressman. Adalang malagip kong ibagak. Anya dayta? Sa dinuitan tayan dagiti ilaklakom nga igam. At daytayan ti may sa bodega. Impempen ko jay, dagiti nabibilag nga armas. Sigurado ka, anatalgad dagiti impempen mo nga armas it. Congressman? Juan Mayor, apay anadamag mo dayta? Ada si Mangpat nga impormasyon kan maipanggap kadagiti sekreta nga katang-katang iti daytoy nga it. Ang mga numasirit na dagiti nabibilag nga armas ng tulit. Dinto mapasamak dayta. Natalgad ti bodega. Iso nga awan ti asino man amakamo. Nakasarita ko, ti ka nakakngadalukan na ijay patan. Kaduan ka, amapan mangalay tilukan. Agyaman unay ititulong yung kanya. Di mo panunutan dayta, Miguel. Tinapatag. May libas mo ti nami jay mansyon ni Don Braulio. Pinarigat na iti husto day di alakay. Idi addaak pala iti ikot na. Miguel, Ita, timat inak ti kinimag na. daytoy, kay may storyak lang kan ka. Anya dayta, tata? Makikita kan mamamwak iden. Ti
ti kinalatak dayjay adon Braulio. Awan ti asino man na sana makamamukan ko na. Gapo, iti kinabaknang na. Tata Catalino, Oray no adda kami lang dito'y akan laong. Gapo iti taltalunan mi adaga. Madamdamag me, ti kinagom dayjay adon Braulio. Kasano ngamin, asan ang mapipigpig dayjay ataw. Kat nagado a politiko ti agtamad kan kuana. kasta ka di. Panagkunak Miguel. Si kalaan ti katukad dayjay ataw. Napitpay lang ti panakamamukan ka. Nariknakon ti kababalin mo. Tata, Barok. Niapot Diyos ti kumuyog ka iti daytoy aganwat mo. Sapay la kuma, tagbaligi ka. Pasidiptan iti balay ti kaanakak, Barok. Wan tata. Kabalan nyo ka di pa itimag na. Ay, Madlaw na bannog kayon. di na ka di pa kadanakan. Kabailak pa'y timag na iti atayaw. Nairowaman ti bagit iti bandaw. Tata, Ikinanda ka na ti tao na malabsanta. Nagasamot namin. Tanagatindog tibok mo. Sakit. Nagpuskulan ti iming mo. talagang ang gagarak ti kastoy alangak. Hindi. Nakadanon tan baraw. Dayjay ti kanaka. Kadaldalusan na tilugan na. Tata, amo ka din ti kanakam ti amin. Wen, inlawlawag kong kankwa na ti amin. Iswa di ka madanakan. Tamapagtalkan ti kanaka. Noon niya tinaibagak kankwa na sikreto. At talinaad latakan kwa na. Malak, asit gantan ti kanaka. Inagas nagtulangin ijay sa kanan ti bantay. Nagturong ijay kalapaw ko. Magmagnatong nagturong ijay. Sige tata, Hindi. Ulitat manin nga ibagakan ka. Agan-anad ka kanayon, wan. aramidak day ta balakad yo, tata. Wan kayam. Adaytad ko kan ka. Anya day ta? Alam daytoy a kwarta. Makatulong dayta. Iti panang tulong mo kaninanang mo. Saanin tata? Diyak kasapulan ti kwarta ita. Tinapatag kanya. Maalak tinak itikot ni Don Braulio. Alam kitin. Tinak ko mapabainan baro. Alam mo. Manipod dito'y nagsakdilan. Makitak ti gate ti mansyon ni Don Braulio. Urayak lang na sumipnet. Tasarkak ti mansyon. Naglukat ti gate. Ket dua nga armado ti rimwara. Dayjay. Luxury car ti rimwara. Nalabit ni Don Braulio tinakalugan. Inseradan ti gate. Ngam nagbati ti may sang armado iti sango ti gate. Ngagsigsigarilyo. Tinasayat. Mangkitak itinatalgad a pangiparking at itilugan. Amukan. Lumabasak iti sango ti gate ti mansyon. Billy, binilin mo ka diyan na yung pagdagiti tao tayo di mansyon. Wan boss. Yan nagbati ni Jaime. Iso ti magsipot ka dalte akan bakat amalya. Good. Napatag lang amin ti pagsaritaan mi ni Mayor iti daytoy a restaurant. Di kay madanagan boss. Nasisiglat nagiti pinagbantay ko iti gate. Tapno sigurado ti amin. Asaan na makalibas ni bakat amalya.
Manod ang itinagpati jaya kakadwa. Upat, boss. Kinadapay iti san unay nga daw iti mansyon dagiti na makakadwa tayo. Sana bal, tagal pa sa di pa nagsarita mi ken ni Mayor Carrion. Ang sublita na di mansyon. Huwag kayang boss. Anya dayta? Di may panggap ko nito na gusto. Apay? Saan mo na mapapanay di mansyon? At dalat na ni Jay Danahay daw. Saan ngagtaltali na di jay tata bodega dito na gusto? Kanang narumrumar na jay. Kaduan na ni Mr. Chan. Kasta ka di boss? Well, kaya kami nabantayan ni Don Augusto Teixeira. Itinegosyo na jay ngay chicken. Iswa pa kumigom matay jay ngay Espanyol. Iparpartak mo pa iti panagmaneho mo rin. Kababayan ka ni Don Braulio. Numaudi iti pagkitaan mi. Mayor! Masker nga ramidak na ito'y tapno ato a kwarta di may kamag. Kaya't nasuportarak ti legalan negosyo na iti masakupak tay jaya Don Braulio. Ipakita klatakan ko na di panang tulong ko. Sigurado ada kalagatan tiyawat na kanyak. Apaman nga kita kami ijay restaurant. Saan nga mo ni Congressman Marasigan di pa nagkit kami ka ni Don Braulio. Pasensya ka, Don Braulio. Maladawa iti oras na nagsaritan. Saan mo napanunutan na ita, Mayor? Tinapatag? Kaya pagsaritaan ta. Oh, apay, Mayor. Makaisama ka na iti buyot mo nga ada itirwan. Apay, Sanak mo't nagtradon nga mapay ang pinapantayan ni Tirwar. Tinakaparada ang kutsi. Mayor, kaya't lang nagitibuyot ko tiyang sigurado. Aniya? Amo man, nasaan ka bastang talaglantan iti tao akasaritan. Hayat mo ka diasawan kat awan di pa nagtalag mo kanya. Oh, sikat din ang ipag-identita, Mayor. Mapagtalkan ka din. Siyempre, mapagtalkanak Don Braulio. Amunda ita. Nasayat no hasta, Mayor. Nakal tiyawat ko kan kagatan, basta lakit di maprotektaram dagiti illegal a negosyo, iti masakupan. Siya ti mayor, wano pa nakaamati ili. Ado dagiti maaraminak, Don Braulio. Iso nga ibagam dagiti kayat mo nga isarek a negosyo. Tasya ti makamo. Ibagam, Don Braulio. Agtuktuka kakaslagpal pala maitigay. Naisuot kong tirutrot abadok. Kan nagdungritan tilangak. Isukibot ko ti paltog ko. Kat mapanakon itisamo ti gate. Jak amo naman uti bilang dagiti kabusor iti unek ti mansyon. Sana bale. Ala dagiti igam dagiti mapatay ko. Tapno sa anak amay busan iti bala. Agtuktok akong iti gate. Apo! Apo! Tulungan dak! Agyaman na kabsat. Talino katam ti basita gate. Apay ang tuk-tuk-tuk ka, tugret. Umayak at palama. Mabisinak. Kat dumawat ak kumakada kayo iti makan. Panungret. Panyaron.
Upat lang ti adda dito'y gate. Ayun, pikitan doon, apa tumalangkyaw ko? Talag ada gusto'y kasarsarita. Ayun dito, Taltugak dagiti talo iti apay na. ayun, sinundan. Itan? Dahil iti para ka na kayo! Tiri-tirak titingmid mo! Sumra ka kadagos iti gate. Palpaltugan dakdag iti abda iti agalaw. Mangkita iti paglamangak. Ibus amin ida! Nana Rosalia, adag pipinal to iti aglaw ti mansyon. Uy, ma'am. Sa dino tayan ni Amalia. Altia, Rosalia, ano ka diti mapaspasan mga? Sumuro kayo. Saan arumbang nga ada tayo iti pasilyo ti mansyon? Mapan tayo iti natalgad ako sa ti mansyon. Umay tayo. Nagsardenggan amang palpalto kanyak. Agalerto aklaan. Agduduma dagiti inaramat da nga igam. Iso nga mok abasit lang dagiti kabusaw. Dayjay tinampalto kanyak. Mang parnuayak iti uni. Da iso ti punteryahan da. Daytoy lata na sikarod ko itay. Ipuruwak ko iti saan unay nga dayo. Kalpasan na. Paltugak adagos ti mang punterya iti lata. Tan. Dahito iti para ka na kayo! Masiguradok atalo dagiti napaltugak. Umakarak iti paglamangan. Kat alaak adagos ti armalay tinapatay ko. Patrick! Talo kami laga na nabate. Sino nga tadyak may saring maon diti mansyon? Nagturo dahil. Tadyak mo tin masapulan mo yan dalte ya. Sa dino. Nagkutak iti dahil banda. Nagpertakan. Nakalabang adagos. Nagsipot ka na yung bag. Diyos ka. Natay manantibay sa kadagiti kang aduak. Delikado na ito yan. May bus ka mahin. Nagyamanain. Tumaraya kong nyaglipas dito mansyon. Matayak lakit na yung lumapanak pa ay. Aray! Jaime! Awan, hindi ako papaputo. Nagpas na kang girinok ka. Altia, agtalinaod tayo pa ilang dito'y sila na naglamangan tayo. Altea, Amalia, sigurado wag nun alpasan ti pinaltaw. Rumuak. Ay, Rosalia, kay bagbagak pa ilang agtalinaod tayo lang dito'y sila. Ang mga numaisag baka itiruhar. Amalia. Nataltalgad tayo dito'y sila. Isorong bagdal. Karapaan niyo ti Rumar! Sino ka? Boss, napaot mo ti panagsarita yo ni Mayor. Nalapyan tayo. Ato dagiti nagsaritaan mi, Billy. Naskan lang nga ramidan na dagiti kayat ko. Nagkalagatan, tintay ko kankwa na katukan. Di pa nang protektar na kadagiti illegal na negosyo. Iti masakupan na lugar. Sino nga tayo mauawag kanyak? Di pa nagmanayom, tinto na rin, Billy. Di mo pa ilasong batan ti umauawagan ka. Nagsardengan, boss. Nalabit. Ha! Diyos ka. Papay dagiti lugan ti pulisa nakaparada iti sango ti gay. Nakapanawan dagiti pulisa nag-imbestigar. Natay dagiti kakadwam ang nagbantay. Jaime, kasano ang nakastrak tinangraot ka na kayo dito'y mansyon? Kat awan matandal tayo kan Amalia dito'y. Bas! Kalati amin! Anda kita yung kusina ti mansyon. Mang mga nakiti makangga kitira ni Baktipaltog. Aniya. Nakita mo ka ti dagijay remote dito'y mansyon? Pag may salain kay remote mat dito'y boss. Aniya.
yan. At may maysa? Nakita mo ka di lang atay jay at tao. Saan nga ron, boss? Ilangan niniwan na tinakita. Billy! Boss! Umasinag ka dito eh. Apay, boss? Isinam tiyan niniwan ni Jaime. Anya? Hangam. Sikat ti magamukan ni Jaime. At takan ka no patayam. Nangingut siguro timbagan ni Don Braulio, ha? Pili. Jadi ramidan ka niya. Una yan tilangan, mamabut-buteng. Uray na bayag kasi katikad kadwa Jaime. Kapailan ka apatayan. Anya? My friend. Nasingit na kagayam. Maramit mo ka di apatayan na. Katatong tinagkadkaduan ta. Iti da ito ya klase ti trabaho, Jaime. Awan tinasingit agayam. Hangam. Jak sayangan ti biyak mo. Anya? Pili po lasem. Anya ka din tiraramidam. Impaturong mo matutipaltog mo. Sorry. Saan? Hindi nakapapatay, Pili. Saan? Nagliday matandag may sa dito'y kundo. Awan ni Nana Maria. Awan matan ni Miguel. Tinasayangan. Rumarak. Mapanak man kit DJ balay ni Conrad. Sino nga ta tinag-text? Kabarbaro mat anambar. Basaak man kiminsahin. Turo. Mapan ka ijay balay ni Nana Marcelina. Kartingam ni Altea daytoy. Ni Ma'am Altea tinag-text. Saan akong nagdadaol pa'y iti oras. Mapanak iti balay ni Nana Marcelina. Agyaman na, dala kalibas kayo, iti mansyon. Adda ng tulong ka na kami, Marcelina. Iso nakarwar kami iti mansyon. Pwede day tananat. Inlugan kan imbaba na kami iti paradaan ti Jeep dyan ang tulong kada kabay. Apag isumat nga asidag ti paradaan ti Jeep nga agturong dito iliyaw, Marcelina. Asino dya ibagbagayo ang nagtulong kada kayo? Pulos asaan ang nagsasao. Kan nagdungrit tilangana. Sakat nagnisit ti rupa na. Anya. Nana, adaman nagip ko. Anya dayta, Altea. Diyay lalaki adungrit anang tulong kada tayo. Kat isulakit di dyan nakita mi ni Toro iti parking lot, iti restaurant ko. Anya. Sinurup idi ni Toro day dyan adungrit. Kaingas ni Miguel. Isumot lagayam asaan ama isina iti panagkitak dayjay adungrit. Wan, kaing ingas nga agpaiso ti anak ko. Amalia. Nabayag asaan ang nagpakpakita kanyak ni Miguel. Kat idi makitak dayjay a lalaki adungrit. Impagarot ko nga iso ti anak ko. Iluto man na imbag tintero bagay. Pwede, Pili. Ilutak, tintero, bagay maging ka makaturog ka. Kunaklakit din nung patayan na ko ni Dirabi. Mabutang ka matlagaya mamatay laglag. Kunak nung kanibusan ako, my friend. Ikas taon ay tinirviews ko, hindi yung paturong mo ti paltog mo. Kasanumat ngamin asaan nga agpungtot ni Don Braulio kan ka. Kat palinswat. Kan saan nga agsusurot dagiti ibagbagam. Kanya nga, may hindi na nagusto ni Timbaga. Diyan bagam nga niniwan lang diya kabusor tinakitam. Ala, masahin na. Kat into na rin. Wen, Kayat ko ti Marila. Ma'am Altea, kasanon, nasapulan na kayo ni Don Braulio. Amok lata na kasta ti aramiden na. Saan kami matan nga agsublipay kanina na Rosalia iti mansyon? Mayat dayta na panunot mo, ma'am. Iti kasta. Adayo kayo kininana Rosalia iti pagad. Wentoro. Ado kumapay ti kayat ko adoktalan iti mansyon. Ngam umdasan tinamwak maipanggap iti aramiden ni Don Brown.
Don Braulio ko nang matlatan kan ko na, ma'am. Wandora, awan ninong ko ang nagdakdakas. Impagarap ko idi anaanos wano na simpan ni Don Braulio. Ma'am, Pasigayam apamarang dagiti impakpakita na kinaimbag kanya. Ma'am Althea. Kagurgurak ita ni Don Braulio. Kagurgurak. Kastagayam tinapasamak, baraw. Wan tata. Pulos adidak na ilasin, gapo iti langat. Inggagarak tinang ikabil iti uging iti rutak. Ken nagsuotak iti rutrot abado. Baraw, Natalgad a lugar tinang ibabaak kadakwada iti rabi. Insardan kumutlang tilugan ko iti San One nga dayo. Ket pinaliiw ko pa ida ang naglugan iti jeep. Gaputa kayat ko asiguradon ti amin. Ngawan ti dakas ang mapasama kadakwada. ay na. Pilibak iti dayta kabapalin mo, baraw. Tata Catalina, Sa dinong ay tinakadalam iti kasday at taktika. At may sakapay arimbaot iti mansyon ni Don Braulio. tata, Siguro. Sigod ka pulis, wano soldado niya. Tamatlaw iti taktakder mo. Kat, malalaki ka. jak pa'y gayam na ibagakan ka ti kinataok. Saan pa'y baraw? Ngam di ka madanagan. Tanan anay ti panagtalikukan ka. Kan bariknak anasaya at katao. Tata Catalina, Mala, oray di mon ibaga kanyak ti kinasyasinam. Umdasan, ti makikitak akin na imbag mo. Umdasan, Miguel. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jaime, agsaka na ka. Sa dino ti papananta, pili. Mapantay ti kondo unit ni Althea. Sa pulan taday dya babae. Saan ako nga reklamo pa'y pili? Nasingkwita kitaan. Rumbeng lang. Tautang mo ti biyag mo kanya. Win nga rod. Di ka matanagan. Bayadak to ti utang ko kan ka. Baba, ti biyag ko matlang. Tandaan nam day ta, pili, my friend. Anya. Kala, mapantan. Mabit lang man. Saan tayo nalawag kanya kinaibaga? Kasano ko mamabayadam ti utang mo? Abiyag kanya. Ha? Dumteng to tel daw. Bayadak ti utang ko kan ka biyag. Pili. Ha? Ita, yakpay may lawlawag kan ka. Wan, agamurayam, my friend. Makatrang ka magtiri daw, Billy. Pawan tao diti kundo. Sa bagay, nagpaspasarak talang. Naingat ngamin ti bili ni Don Braulio asa pulan ta ni Althea. Kanday dya bakit amalyak. Imposible mat ngamin na dito di pagpak niyan da. Imadayudan ah. Nalapit agas ta. Sige, agsublitan ni ti kotse. Santan nga agsayang pa iti oras. Kumusta ti panagpaliwyo, Bill? Napan kayo ka di madlang iti konto unit ni Althea? Uwan, boss. Ngimawanan ti tawi jay. Inapundo na. Nagbiyahe kami pa anapan iti restaurant na. Iti kabangi-bangaili. Ala, paliwan yung tumanan ti mang sapol ka na Althea. Kantay jay nga malyan. Sino na ito'y ngawapawag? Ni Gayam Anton na para pantay ti planta ti marijuana. Hello, Anton! Anya? Pumanaw kayon dita itamit laeng. Awan di rumpang nga makita dagiti otoridad at cultivators iti plantasyon ti marijuana. Wen! Ay! Anya tinyawag na kada kayo, boss. Nakitan dagiti otoridad dagiti nakamula ang marijuana.
ijay tapang ti bantay. Anya. Dakang ti mapukaw kanyak, numaparot amin dagiti marihuana iti plantasyon. Sayang dagijay, Billy. Pumanawan dagiti otoridad anang parot kadagiti na imula a marihuana. Iti tapang ti bantay. Husto pa'y lang dagiti sayang gusang anangeg ko. Nga da na imula a marihuana iti paset ti bantay. Talungal daw ang nagpalpaliiwak. Kat 100% ang nakita. Impaka mo kadagos kadagiti masaknan. Kat nagresponde dami Hoy! padagos. Kaya tara namin dito. Siguro si Kapte Informant yan. At dataw iti sang unay nga dayo. Agalerto aklan. Ano? Ano kayo? Amangan no dagiti cultivator dagita. Ang maganda yung tao. Hoy, ito. Dito. Dito tayo. Aduda gaya. Karting at ti umdayo. Alibas. Hoy, tayo. Umalawan din lalaki. Pantugin nyo! Tinayo! Pagpagpunan. Tinayo! Aglingadak adakos. Sandak ang siputan na simpok iti kasamakan. Armado dagiti amanan bay. Saan kayo nakatayo tayo yung lalaki ka to ha? Ito. Napunan tayo. Kahit patayin tayo dagos. Ipakapo ka dagos tayo kay Niton Brown yung anda nakita tayo sa bali at tao dito eh. Ano to? Ano to? Nigayam Don Braulio ti akin kuko iti Ay, plantasyon. mo na isipin kayo. Talaga demonyo tayo dyan kay. Jakon orayan amay pakaamuda pa'y kini Don Braulio ti amin. Sige banda, sa magatan. Ibusek amin ida. Daytoy para kada kayo. Napuntaan dagiti awanan pain. Pumanaw akon iti daytoy a lugar. Oh, Billy. Saan nasungsungbatan ni Anton ti awag ko kenkwan? Anya nga taan tinapasamag kadakwada. No kaya tiyo, boss? Mapan mi kitaan ka ni Jaime. Sige, mapan kayo. Nga maganod kayo lang, Billy. Ang mga not dapay lang dagiti otoridad ijay. Da kami ti makamo ka ni Jaime, boss. O basta, sana na makontak ni Don Braulio ni Anton, Billy. Saanan? Ang mga nulimabanda ka dagiti pulis kat nataydan. Kasano nga ta namuan nagiti otoridad ti plantasyon ti marijuana. Kahit nasuli na kapasit ti bantay dayjay. Nasirip dagiti otoridad, may panggap ka dagiti illegal a droga. Ay, At da impormante da. sayang dagiti marijuana. Una nga rod. Nay, asiligtan iti sakanan ti bantay nga agturong iti plantasyon. Iparadak ti kotse. Kat magmagnatan ton asumangad. Billy, ano yun, ti? Napagnata. Nagina nata, pay. Naglakakalakit din ang mapampanlog, Jaime. Basta magnatalata. Adayo pa iti kalapaw dagiti mabitan. Oh, kanyat nakitang Billy. Jaske, bangkay ti tattao ti makitak iti saan unay nga dayo. Anya. Darasan, kitaan ta dagiti bangkay. Oh, ay, Ti grupo ni Anton dagiti natay. oh, Kat karaman ni Anton. Billy. Awan ka di tinadlaw mo ka dagiti bangkay. Awan, Jaime. Itama na yung bag. Ulo, pinapuntaan ka dakwada. Uy, nga paiso. Naglaeng tinang paltog ka dakwada. Ang kaapay-pay dagiti bangkay. Kahit nasaway. Tunggal kalbit. Maysa, di mapasad. Sa balik at parparik na kanya, Jaime. Anya day tabil eh. May salang nga tao ti makaaramid iti kastoy. Na sino kumamahag? Jaske. Si bibiyag nga ta ni Miguel. Ha! Pattapatak lang, Jaime. Nakainkwentro tayo idi day dyan, Miguel. Kat pasig nga iti ulo tinapuntaan kada iti kakadwa tayo. Lukas na ron. Alaya ni Miguel. Ah! Naiko! Ay, tapis ka pa, Imag. Seryoso ti saritaan, Jaime. Kasano kuma pumaltok ti alalya, aber. Ah, Sige. Agsublitan iti mansyon kat ipakaammo ta tinapasamak. papit lang, Billy. Papit lang. Apay manan. Sayang ti cellphone ni Anton. Ah. Pidutek kit ko kuakon.
branded pa yung magnarod. Ito di cellphone ni Anton. Inaw di nga inawagan ni Anton. Ni Don Braulio. Ha, ikatak di SIM card na. Kaso katak di sa balya SIM card. Tila pagtatak ko nam. Pati cellphone tinatay. Sayang da ito'y bili. Dito ay tanting inginaan na cellphone ko. Iman pa'y Anton. Kasarsarita lang ni Don Braulio itay. Ngamita, natayan. Huwag nga rod bili. Kaslasok ka nagpukaw ti biyag. Nansok pa'y ti muging ni Anton. Ay bili! Anya man ang tinalagip mo. Papangay talaga malagip ko, my friend. Ala, ibagamon noon niya tinalagip mo. Di nga iyak may saan ng raot iti iti mansyon. Apay? Kat no pasig matlang nga iti ulo, ti napuntaan na, kadag iti kakadwa tayo. Ha? Saan nga ta? Ajay nakaengkwentro da Anton. Kanjag may maysa, anang raot iti mansyon. Kat may maysa. Uwan nagpaiso. Sige. Ipakamuta na itapanag ka ni Don Braulio. Sigurado kayo hindi na itangay magpagayo. Pwede? Jaime? Kapanunutan mi lang, boss. Gamin, sharpshooter ti gunman. Agasan? Puro ulo tinapuntaan na. Agpaiso day tapos. Ulo ti punpun tiriyan ti mamapatay. Anya? Boss, si bibiyag nga ta ni Miguel. Iso lang ti amok ang makaaramid iti kasjay. Uy nga rod, boss. Nilang Miguel ti makaramid iti kasjay. Si bibiyag na taday siya tao. Jaime, ikaag mo tangiwat mo. Pagdara ka subsob mo, makita mo. Diyos ka. Tultuladan mo't latan na Sumaltin kayo! Ah, Kasla, imposible dagiti magpagayo. Uwan, imposible! Bile. No, pagsisilpuan ti amin na napasamak. Posible, si bibiyag pa ni Miguel. dahil tama tinapanunod ko, Jaime. Nalabit na sana na purwan, iti pinaltugan ni Congressman. Diyan ang paltog ka kayo kini Don Braulio. Saan ka diyan ako namide? Dungret na diya tao. Wen Jaime, hindi pa'y rabii apang panunutag na ita. Diyay lalaki ang nagbalangan iti kalsada. Kanti agmay may saan ang raot iti mansyon. Kat may saan tao. Anya nga iti ramidon tayo ita. Awan pa'y tibili ni boss. Iso dito itay ang mga nagsubli iti mansyon tiganan. Nukas pangarigan tag subli ditoy. Siguradwa ka matayan. Ay may abday ta ka manan. Pasig ka asao. Ngam awan mo ti inaramid mo. Nakasagana akon. Amang sango iti dayjay agan man bili. Ipakitak matkan kwa na ti kinasiglat kwa. Inasiglat mo nga glibas, iso ti amok. Anya? Pudno man. Naglibas ka, idi amo manatayan dagiti kakadwam nga agbambantay diti mansyon. Takrot ka kit di Sana katakrot bili. Nalala, no talaga asaan ka takrot? Panawan ka diti mansyon. Sikat imang bantay ka ni Don Braulio tadda papanak. Anya? Ay kwa. Makita mo? Nagdanag ka, Dagos. Naturad ka lang no adda kadwam diti mansyon. Ngam may ka. Takrot ka, Jaime. Toro, sa dino ti ayan ni Antea kat maluman. Napan iti restaurant na nana. Adda ka no napatag nga ramidin na ijay. Anya, agmay saan na pan iti restaurant. Amangan na da makakita kan kwa na abuyot ni Don Braulio. Ibagbagak nga rod akato akitay. Nga madimot. Diyos ko, sapay la ko mga ron. Tawan tida ka sa mapasamak kan kwa na. Binilin ko na imbak dagiti empleyado iti restaurant. Mapagtalkan ti operation manager. Kat iso pa lang ti makaamot kabayatan ti kawan ko. Inarak mo tin dagiti daduma a koleksyon ti restaurant. Maaramat ko dagiti a kwarta iti balay ni Nana Marcelina. Ije pa lang ti pagnaadaka.
Ti lalaki anak kadakder iti amay ti poste. Jay dungrit anak tulong kada kami. Nakita na ko. Mabit lang! Di ka pumanaw! Pangasim! Kaya't ka makasarita! Mabit lang! Oh, di na ko ning kaskaso. Asino nga taday jay ang lalaki? Asino taday jay? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta ka di, ma'am. Juan Toro, nakitak manin idirabi ijay dunglit ang lalaki. Pinakawag. Ngam di na kon ingkaskaso. Ipagsigdawak. Apay ka na yun nga parangkan ka day jadong rit, Ma'am Althea. Ija ka mo. Kanayon ko ang makita day jay ang lalaki. Ma'am, Wan gayam. Ape ajak nakita ni Nana Amalia idi simbang patak idirabi. Sa dino tinapanan na. imalatiw iti balay ti kabagyan na, ma'am. Di namat imbaga, no kaano ang makasubli dito balay ni Nana Marcelina. Ah, kasta ka di. Wan, ma'am. Toro. Nagadudag iti naamwak maipanggap iti biyak ni Nana Amalia. Oray siyak, ma'am. Mas daawak idi imbaga kanyak ni Nana Marcelina. Di pa kainaigan ni Miguel ken ni Don Braulio. Althea, Turo. Naidasara di pagkarbos na kan. Umay kayo. Wan, Nana! Umay kamin! Ma'am, umay kan. Agar mo sar tayo kay. Imalatiw gayam ni Nana Amalia iti ayan ti kabagyan nga, Nana Marcelina. Kinapudno na balasang ko. Maasyanak unay kan ni Amalia. Saan ang makaid na? Nilatan Miguel ti pampanunutan na. Maawatak matkiti ni Nana Amalia. Nadaduma, masiputak ngaglulo. Mabainak mat nga masidagkan ko na no kasi ti makita. Ala, da kayon tulat ti makaammo dito'y balay. Tamapanak matin aglako iti tiyandaan. Una na. Agyaman kami unay, Nana. Awan ti rumbang a pagyamanan nyo. Kasla pamilya kayo matan. Nang runakan ka, Althea. Nabayag a panawon a nagserbi kay iti pabilyam. Nana. Sapay la kuma. Ta iti kabiitan a panawon. Agsublin kan ka ti kinabaknag dagiti dadakkel mo. Nana. Saan arumbang asikati mapaksyat kan pumanaw iti lugar ana ipundar dagiti baknang adadakkel mo. Saan arumbang, Althea? Kinapudno na, ma'am. Mababainak kin ni Nana Marcelina. Naganos unay kada tayo. Kastama ti marikrik na Toro. Ngam aging gaan nariribok pa'y ti amin. Agtalinaad tayo pa'y lang diti balay na. Wan, ma'am. Ilangan may tulong ko kan ko na. Kat di pa nagdalos, kan pa nagluto. Kabaalak ti mga lamanan iti kondo unit. Ngam saanan ko na ni Nana Marcelina. Naimimbag matlaang ka no adda tayo diti balay na. Sa bagay, pakaragsakan ni Nana Marcelina ti kadda tayo dito balay na, ma'am. Tora. Adda na panunod kong aramitan. Anya day tao, ma'am. Mapantay ti sentro ti ili. Agpaspasarak ta itchay. Barang makita ta di dungrit a lalaki. Sige, ma'am. Awan ti aramatan ta alugan. Nabati di kotse ki mansion. Isung aglugan ta langin iti jeep. Saan aparikot day tao, ma'am? Ala, mapantang arudon. Sigurado kay ti day ta nga aramitan niya, Ma'am Althea. Wana na, Rosalia. Kaya't ko ang makita di dungrit a lalaki. Tilahang pampanunuta. Amangan no makita da kayo dagiti buyot ni Don Braulio. Aganad kami, Nana. Amo, ma'am. Masiguranak mo't nga dalaang dito'y balay ni Marcelina. Kaya't ko atulungan ti gayem ko. Ngam di naman kaya't nga trabaho
agi na naaklat ta kanaw. Nana, agtali na tayo pala ang iti balay ni Nana Marcelina. Wan, ma'am. Sana balay. Adan tulad ta pagsayaatan ti amin. Maurnos tumatla ang tiriribaw. Amapaspasamak ita. Aldea, iday ta pa'y lang dito sa sentro tili. Kung saan tamat ang makita ditong rito ang lalaki. Agpaliw talata. Nukas pangarigan ta makita ta. Jakon paluspusan apo manaw. Karkar na day at taong, ma'am. Agpakita lang, nadakan iti peligro. Wanyarot. Amom ka di sumsum kan iti panunod ko. Iti day at tao. Anya, ma'am. Panagkunakat pamaranglaang tilangan na adungrit. Limpyo day at tao. Ha? Nukita ang tilangan. Kasla dadaol ti ulo na. Ngam saan kayam. Saan lang ana minsan adara sa tinulungan nak day at tao. Idi na minsan ana dadaulan di ko check. At dalalaki amang bastos kanyak. Katkalat anag parang. Pinaltugan na dagiti lalaki. Agpaiso day ta, ma'am. Iso ang makunak akarkar na day at tao. Tauray siya. Kat nakitak matan dagiti naramid na. Ala, umay ka. Ijay abanda ti papanan ka. Agpaspasarap ka. Barang makita ta jay dungri. Alala. Tata Catalino, kaya't kung pakita kadakwadan, ngam saan pa'y panawan. Ado pa'y dagiti rumbang nga ramidak. Maawatan ka, baro. Sapay la kuma. Tay ti kabitan na panawin. Magunbot mo ti tartariga gayang makapya. Baba ni titulong yung kanyak. Maramit ko dagita. Kanayon ti panaganad ko. Tapno sana ka may sagmak. Baro. Kinapudno na. Kailiw kong tinak. Ken dagiti gagayam ka. Aramidak ti kastoy. Tapno saan da may ramraman iti panggap ko. Miguel. Nang rugi da iti ariribok. Iti may maysa ken nabilag a tao. Jak magustuhan dagiti aramid na. Miguel. Jak mo. No apay amasair tiriknak. No makakita iti illegal nga aramid. Nang runa no ti agar aramid iti may kaniwas. Ket kamang ti gobyerno. Ay, bilibak iti kababalin mo, baro. Nagtanok ka, katao. Aramid at ti amin nakabalak. Tapno mailintag ko dagiti kilo nga aramid dagiti managdakdakas. Aramid at ti amin akabalak. Mayor, asino jay naglapsat a babae akadwam itay? Iso day ni Nena. Ti babae amang parparagsak kanyak. Nagpintasan ka di? Wen, talaga nalaing ka ngagpili ti babae. Kinapudno na congressman, jak pa'y naikutan day a babae. Aniya? Apay nga ang katawa ka, congressman. At ka din nakakatawa, iti imbaga. Iti dayjay a kinalapsat ni Nena? Di mo pa'y naikutan? Abangan no at makaunakan ka. Aniya? Ti kayat ko asawan. At da sa bali amang ikot ken kwa na. Ket agbabawi kanto. No di mo pa'y laikutan ita. Tay tati saan to ang mapasamak, congressman? Nasirib kan ti kunak. Ngem no may ipapan iti kakastabanag. Nakapoy kagayam. Gundawayamon ti babaya kursunadam. Ita tanasapapan.
Sa dino ti ayan da alteya kentoro, Rosalia. Agda na pati nga inaramid dahi kabang-ibang nga ilay, Marcelina. Ay, numabalin la ko ma. Saan dan arumrumwar? Delikado ti biyag da. Nung makita ida dagiti boyot ni Don Braulio. Imbagak maten ka dakwa da ka. Ngam nagpilit na mutlat tarimwar. Anya nga min at talaga ti gagarahan dahi kabang-ibang nga ilay. Ay, agpaspasarak da amang sapul ijay dungrit alalaki. Anang tulong kada kami ang naglibas ijay mansyaw ni Don Braulio. Ay, amang ano agpaggadala ang itiday ta nga inaramid da. Sapay la kumaatasaan, Marcelina. Manipod nang gat tayo ija mansyon. Kasingin tayon ti peligro. Nabayag a panawon nga awanan ti pakasagnak ka ni Don Braulio. Ngam ita, sumursurot latta ti aniniwan inapalabas. Marcelina. Nasingad kayo agayam ka ni Amalia. Iso anak kasaganak at tumulong ka na kayo. Aging ga iti kabaulak. Marcelina. Ita, awan pa iti makuna at direksyon ti biyag. Aging ga asumursurot ti aniniwan day di Don Braulio. Ay, Rosalia. Aging gat kano, akastoy ti biyag tayo. Marcelina, kaduan kan nga glako itinatang ijay tindaan. Ay, ang talinaod kayo latan dito'y balay. Nairwamak iti trabaho. Amom dayta. Kaya't ko ti tumulong kan ka. Sa maysa, masikuran aklaang dito'y balay nga wantar aramiden na. Ala, sikat ti makaam mo. Sa bagay, idi pala na minsan nga aldaw nga ibagbagam dayta. Iso sige. Ata mabainak kan ka. Ngamin si kalatan ti mangmanggad. Iso at tulungan kan amapan aglako. Manipod naglako kami kani Amalia dito tiyandaan. Adumat na dagiti nagbalin asukin eh. Nadlaw ko nga ron dayta. Agasam, inururay data dagiti sukem itinatang. Kasanumat nga men, kandala daw taan naglukat diti pwesto. Amo Marcelina. Naparutan iti siit iti barukaw. Idi nakapanaw akon iti mansyon ni Don Braulio. Ay, idi pa'y lakuma naglibasak. At na nadagsin ang makagapok, no apay asaan ka ang makapanaw iti mansyon. Huwag Marcelina. Lumabalin. Yakon kaya't alagi pa ang dagiti apagtang itibiyag ko. Nagirot ti panag-angas ko. Lumalagip ko dagiti inararamid ni Don Braulio kanila. Maawat at tirik na mo sa'yo. Sika ngamin tinagbayag kan nagbati anang gati di mansyon. Kati nga madanagan. Tadak lang dito amang tulong ka na kayo. Di ka agdanag, Rosalie. Nagbasit ti mga customer di ti restaurant ni Ma'am Althea. Sa nga pulong agpangato ti mabilang. Sigun pa'y itinangag ko iti operation manager. Adda ka barbaro a restaurant iti balasiw ti kalsada. Nga isa ti papapanandag iti sigod a customer ditoy. Rimuaran ni Ma'am Althea iti opisina ti operation manager. Nakadumog ngagturong ditoy. Toro. Rumortan dito yung restaurant. Mabait lang, Ma'am Althea. Apay, adda ka di parikot, ha? Saan adito ti pangibagakin ka? Oh my God! Ma'am, kita ang matlatan ti kaluklukot a restaurant. Nagado ti mangmangan a customer di ka. Nalawak ka na bintas ti aglawlaw ti restaurant. O sino nga tatakin ko ko iti dayta restaurant, ma'am? Madlaw abak nang.
Gapoy ti kinapintas tinay patakder apasdak. Gapo iti dayta a restaurant. Maluglugin ti restaurant ko. Anya? Basidan dagiti customer nga umay iti restaurant ko. Nagsarita kami na imbag iti operation manager. Nga agigkat kami iti dua, wano talo nga empleyado. Ma'am, Numabalin. Diyak ko makayat ti agigkat iti tao. Tagkaasid amon nga awan ti panggadagdag. Ngam awan ti maramida. Ma'am Althea. Oh my God. Mapantan iti paradaan ti chip nga agturong iti balangit na na Marcelina. Marcelina, naipaibustan dagiti lakot anat natang. Wan, Rosalia. Nagasanta ita nga aldaw ang naglakaw. No daduma, baset ti mapaglakwak. Agyaman ka kanyak, Marcelina. Ah, apay nga gyaman ang ka. No sana ga po kanyak, saan naibaws dagiti lakaw. Anda nga min swerte kasi murot ka ka. Anak ko, agawid ta nga rudan, Rosalia. Agawid ta ta ang mga no agururayin daturo kan Althea. Kada Althea, apay dagita igigam nga alahas. awanan ti serserbi dagitoy nan. Ilakok amin ang dagiti alahas ko. Anya, Iraman ko matan nga ilakot ti restaurant. Kandi kondoyoni ko. Ma'am Althea. Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.